Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ki start wat benya ia ka jinglong jingman jong ka parthai, lani kita ki geologist, haka arp sautrek mentau nailar arajar arpo, kila hiar sya kasnong waklong, kasnong kabadan hakitan soara. Naga bentau banwat benya, ia kadaw halor ka jingyai peteng bat ka jingnang jor ka jingkat arliang ka khendau hakani kasnong. Kani ka jingkat ka khendau hakasnong waklong, kabalakta iki babon tu dikiyeng, kalajan du ki khindet banai menshua. Handrai menta kala nang he, bat kala bo jingma iki pajba nong sosnong. Ladan kombasi potuli ki yeng ki balasakta nakane hakaba ki yeng jongki kila paj bat nangam sepok khendau kat banami kisngi bat kila dan lightly ki yeng ki balahap ban pengkarya no bat ki borsnong kila ajaka ki bansa sipor hapo yeng dorbar jong kasnong hadin jong ka jingwan ka jong yang ka jeng trelang jong RCO civil subdivision sora te mene ila ya don di nong juruk di geologist pan samin lani pan pe ani ya kanika tinggi lani ya kanika jingka tu kuni khendau tetapi kumbakalong mene aga jing wan ke jung pi ila le ya kabadon kambar pan tes pan ra khendau pan tes kimau pan pe sani te aga biyadai pat report kumno naga ega daw hadu menta ki doong apswa in ha e report nagaleng jungi kumga state committee rengkan bat ki nong song sinong khamtam di ba don kaniga jaka ba ma de jang ni kermen schem baga report let's say kaba nginyo kanong ke ba yang lain yang subuh di yang hamtam begitu di longjing di longjing badut ni. Dengan cuap ya report haduk banda, itu ki bawan mana beri jelajah. Mau. Ya, haduk mentah deh sedar. Kat no telik yang kiba lasakta ni, haduk itu gimana? Haduk mentah yang baru kiba lasakta kalau don sepotuli. Sepotuli. Kiba ham jubor kidai lightly. Saat kiba lahap untuk kendri ki. Bakatnya negeri gaying kiba ia kata gaying gay nyala ai kejaka bikin sah gaying dorba yang kehima. Adu mentar tai kong badai kong stick kong di ila sah yang dorba yang kehima. Kagaying jong pili tangban pili ring tang pansiong ni kalong kabla ima ni nakataka daw ngahapan tong kendrian no yati kadon su kawai gaying jong kong aknes yati tri ba sungwai ang taru ngalapa tong kendrian ti kini ki ba sakta sipawing mutamut kidang don ba song yang ta hayeng na baro khai dapun kendrian tat hadu menta kamut dang lai teli dang phat tong kendrian di ba kham idon jing mai rei kita nak dari situ lai teli nyau teli gini tegi kisah tangba kris gini lada idon jing ma lada don jing ngin ha ban perkhatlat yin rei kibang la pha tong kendrian tegi lai teli gi so na du tegi benai nge keren bat ni jing long jing khandau hakalan tili ke balik ka sinong wa long room ngai ba kana khamhe ke tu jing muka. Te batu tajing ke badan handang tang suslap kalaka. Yang ikat benang mi ke gisni kanang he badon pada itu kejakal tiba ka gaya kinangkap don kejakal tiba lo la khamslem kitab no sendau tu. Re catai pada sapang sengi ngayon baki kini ki khendau satu binang tua hadu tinenti ki bengiyak tri ki bengilet ne ila walut bro kajing nom ki kini khendau hadu kata kalenti ka bengilet segini ki bri jung iru kala tua
Ya, nang sana nadu nang sana ka lenti pengilek diberi. Adu ang nong sabas. Gan tu yang adu ang ta kan kajing ta kan kajing cat kan sendo. Oh. Toh, sedap aku belah sibun. Itu ni piro.